ning tamba haiba si pirakadaba nate laugadabani haiba Subhash Chandra Bose ki wakhalonda haukiba ihausingna India si ning tamba laibak ama oiba ngamkibani mahakna ima laibak pu ning tamna hotnabada laukiba thaudang aikhoi khudingna kawba leite haina Governor Ajay Kumar Bhalana Haidi, Wafamasi INA War Museum cum Library Moirang, Department of Art and Culture, INA Local Advisory Committee, Moirang, Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, Northeast John Cultural Center, NE Integration Rally 26 Knowledge Resource Center Foundation na Khudcham Naduna Moirang da Laiba INA da Pangthokiba Netaji Subhash Chandra Bose ki Chamakun Gamapan Suba Mapokumun Gamari Laina Pangthokpa Parakram Diwasta Fongdokibani Tauramadu Manung Channa Governor na Northeast Integration Rally gi Vehicle Convoy amasung INA Moirang dagi lamthaki. Tauramadu da Moirang AC gi MLA Oiriba INA Local Advisory Committee Moirang gi Chairman Tihai Santi, Nambol AC gi MLA Tihai Basanta Kumar, Organizing Committee KRC Foundation gi Member Oiriba Retired Colonel Santi Kumar Singh, DC Puja Ilangbam SP Bishnupur, Sankar Dev Thokchom amadi maru oiba official Singshu Sarugyaki. Patriotism is not confined to moments of crisis alone. It must be lived every day through integrity, responsibility, and dedication to national progress. As India moves forward on the path of development and self-reliance, guided by the vision of a Viksit Bharat, it is our collective responsibility to ensure that our youth inherit not only the memory of our freedom fighters, but also their sense of duty, national pride and commitment to the greater. नेताजी के विचार और आदर्श कभी नष्ट नहीं होंगे। इस पावन अवसर पर मैं भारत के इस महान पूत को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय सेना के वीर सैनिकों तथा भारत की स्वतंत्रता में निस्वार्थ योगदान देने वाले मणिपुर के साहसी जन समुदाय को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।